Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sogoton, pasadahita hurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombako nur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni pangidopimu huban nami bani panorang sogoton. Tuhan, bani nasiol ipukahkan nami hurja nami. Parlobe torang ham urup papikiran nami merhiti hatamu, ase hatamu in matongtong huma na menorangi perguluhan nami, ase merguguh janah gok ibagas tengir niur hanami, mandalani guluh nami saganjang nyeron. Ibagas gora anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, rigapan siganu pari bata sadarion Jumat, tanggal 10 Agustus tahun 2020, ay matar surat bani buku Hosea bindu onom ayat onom, nama katahon sonon. Ay idop ni hurdo na warosuhkon, sedo galangan, panandayon pasal ne bata, sedo galangan situtungon. Kita ganupan ang gumanggulok kita bani zaman padan nabasaya, urahdo kita mangarusi hataon. Na perlu besahali bani panorang padan nabasaya adong do 5 galangan ni halak Yahudi. Na perlu be aima isobut galangan situtungon on pataridahkon simbol atape padaskon hatari makasihon bahasa sasitong ni domabuis kita halin dosata tapi halani sir-sir ne bata pada mehon diri ni hubata jadi maningon martarima kasih du kita yondoskon hita magalangan ta galangan si tungon ta dopay na paduahon galangan si panganon jadi on aima galangan ne pada kita anggo manggargar ma pinahanta sonai doma anggo pariyama ma na sinuanta jadi adong galangan ta tene na ibuan hita hubani ne bata. Na patuluhon ay magalangan haluahon. Jadi galangan on langadong hubungan ni hubani dosata ya, tapi galangan on ibuan hita atapi yondoskon hita hubani ne bata. Anggo roh kita marsombah hubani ne bata di rumah panumbahan. Jadi mangbuan galangan do kita tene. Galangan apopatkon aima galangan hasasapan ni dosa. Jadi galangan hasasapan dosaon aima sanggah rohi tahubay ne bata laho mangakuhon dosata jana mangindo hasasapan ni dosata jana na palimahon aima galangan pardosaon. Jadi contoh ni galangan pardosaonon langdos tene pakon galangan hasapan ni dosa no kaniyai galangan pardosaonon sonon contoh nih anggo tanpa sengaja kita melanggar dayok ni hasomanta jana mate dayok ai maningon igalar hita doai marhition ni galangan ta jadi maningon roh do hita hubay ne bata rumah panumbahan ibon hita magalangan talo manggalar dayok na mate no kanayai ay maigoran galangan pardosaon. Jana maningon do takas bata bahasa ipaundos hita galangan taai ijay ipataridah kita keserusanta marsombah hubani ne bata. Jadi adong galangan taai pataridah kun keserusanta hubani ne bata doai. Jana napatuluhon ijay pataridah kon bahasa sasitong ni perlu tumang do hita bani ne bata. Jadi lang ne bata perlu bata. Jadi hita do perlu tumang bani ne bata. Jana napatuluhon marition ni galangan taai ipataridahkon hita mah bahasa maharga tumang do galangan sondos konon taku bani ne bata. Sadalan hujai ra songon na marlawanan tene. Songon hatani ne bata na isobut bani Hosea onom ayat onomon. Ape galangan ay pataridakon keseriusan do. Tapi ne bata makataon idop ni urdo na rusukon. Arti ni ay
marimbang galangan na ipadas kita no kanayai, na bata makarusukod idup niuhur halaniyaha. Lang perlu bayo na bata galangan, anggo yodoh-doh kita doha somanta. Lang igalarihita, ya, lang igalarihita gaji ni harwanta. Lang igalarihita gaji ni karyawanta, ya. Alani ai, lang perlu galangan ai bayo na bata, anggo lang yorjaon hita hapitoron. Jadi derandu hape ni hita, makurjaon hapitoron, marimbang galangan-galangan no kanayai. Jana, lubih nyai use, nasiol subuton ni nebata. Lang perlu nebata galangan situtungon, tapi panandayon pasal nebata. Artini ai, lang perlu hape ni jenis tunggung idahon hita manggalang hubani nebata. Tapi sasitong ni uhurta doh hubani nebata. Jadi bahasa sederhana ni bu sobuton. Marimbang galangan-galangan situtungon na pada kita hubani nebata. Derandu hape ni ipatara kita tutup uhurta na tetap sakut atape marsigatung bani nebata. Perusuhan duha penebata, bani kesetiaan tak, marimbang galangan-galangan taai. Alani ai, tetap mahita, setia bani nebata. Ataridahan ni, bagal ni hurta, apa malas ni hurta, bani pakaholongan ni nebata, dopak kita. Amin, martonggo mahita. Ajari hamhanami tong-tong bapa, ase marhitihon ni guluk nami. Lambin mangahap kanan itongon. Seng pitah galangan situtungon. Seng pitah galangan tumang. Na yarosukon hurumuhuban nami. Tapi ase tetap hanami. Si pambalosi bani hatamu. Jana tetap hanami. Setia hubamu. Marhitihon ni na tetap tenger uhur nami hubamu. Barang ahape namasa. Sudah pakonon nami ibagas perguluhan nami sigano pari. Maritegor nak muton Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hammahan nami rapakon tonggo nami on. Amen. Ora sobat taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatongon lambin marenggargar ma hidup ni hurnene bata ibagas ganupan perguluhan ta saganjang nyarion. Janah lambin bagas mahomani kesetiaan ta hubani nebata, urini atap ahape na idopa kon hita ibagas goluk taon. Ando harmatongon. Salam.